Ovdje. Ako nekome nije dostojno da sjedi s Milorad Dodika, znate šta boli me baš briga. Ja biram društvo. Tačka, ende, kraj. Tačka, ende, kraj. Mislio sam da su na većem nivou svijesti o aktualnom trenutku naše kolege s kojima smo odlučili napraviti ovu vladu. Hvala. Biću vrlo kratak. Tačka, ende, kraj. I nastojali prepoznati sve ono što nas danas opterećuje, da ne možemo sve što smo stavili sebi u prioritete završiti dinamikom. I naravno mislimo, pa jeste čitali tu moju ponudu HDZ-u, da na čelo BHG sad dođe Hrvat. Dobar dan. Mi ćemo nastaviti da slavimo 9. januar, a nećemo slaviti 1. mart. Izvolite. Da li ste razgovarali i podijeli 80 maraka novca iz uprave za igre? Nisu. Nismo. Nismo 80. Gospodin Golatović. Dobar dan. Da li ste danas razgovarali o južnoj interkonekciji? Jesmo. Sa Draganom Čovićem. Šta ste dogovorili i zašto ste obmanuli javnost? Da li ste razgovarali... Ovo nije intervju za vas, oprostite. Ako ima još jedno pitanje, ja se sklanjam, došao sam kratko. Hvala vam, prijatno vam. Nisu. Nismo 80. Hoću. Dakle, govorite neistine. Jesmo. Naravno da jesmo. Poštujte Republiku Srpsku. Ako nećete Republiku Srpsku koja je sa ustavnom pozicijom, neće ni biti u Bosni i Hercegovini, a vi pričajte o secesiji, pričajte o čemu god hoćete. Zbog građana Bosne i Hercegovine. Hvala. Molim vas, prije pitanja, jasno naznačiti za koga je pitanje. Nadina je bila prva, a Disa za... Ako ima još jedno pitanje, ja se sklanjam, došao sam kratko. Hvala vam, prijatno vam. Inače, ja podržavam Dragana. Dobar dan. Tačka, ende, kraj. Molim? Čekaj, auto je važan, pusti se, izvolite. Jel? Kako ti osmica, majka ti? Bolje nego vi. Tačka, ende, kraj.